Io e taimi o le wate le ua 5 minute wante ai nei le July 5 ile au nanga fo ia lau Blue TV po lau Moana TV. Ia mari tātou tautai ai ma Asiata le nei fo ia fiafi mantango fie o le aso a stofi io e mantou nei New Zealand ia stofi Samoa a stofi Australia ia au de role aso lulu America ma Hawaii ma America Samoa io il asolusu ma le lima o masino November lua fe lua se fulu ma le tasi ka fio lai le masau le o masau wai ia taimi fo i maso le tausanga io a talo fa mo folo fantu ia te oe e lau sila mai mo e ngata fo i leo lau fita fa fonga fonga ele nei fo i vaenga o le fiafia mantou ia nga onga ka ua masangi lo tangutu le nei me o ta ula fiafi ia ele vavela alo mai malela e makua i fa ia o ele la ia nga pelu o lo ansa pele la ia mantou o fo lo fa ma fa talo fantu Asiata male por kalame o le tautai ia e mai so le tautua fa awa o lo Blue TV ia ele nei vanga le fiafi ia te oe o lo ainga o lau fanau o lau wo o le pele ia oe o le o lo mau ma oe ia male o lo fia mau mau ia oe
Ile nei foi vai nga le afia. Ma lo le fa to ma lo le sei fu la le lei. Ma lo foi le nga lulue. A fa pe o le o mai au nga luenga wa mai a male fia o lo e loa na fai fa le leila nga luenga. E ke alu sa o lo ko le fale. Io e ave ala ka vale e le o ia se me o fa ku ulu lo ma fa wala na lana fai lo se lau pasengi. Ai a fa pe o le wa sa le fale e so la mai ele ilo elo supervisor e kere koroki ele uma fo ya assignment ma nga luenga nga vatu ya te o e fai io ala wa e ka ko pe ala u kamba vo ile la so ya kuma e fa ka vai fo se uso io ka vai fo se uso la ngale ki kuri ya ko fa afu le fai ya e te alu ala ele fale e ya me na pi puna pi se puna toto ilo lo e ka u me ya o so le o sa o me nga fai ya ele leila pe ale fa ko markala vo le ko inga vo ya kangona ia ilo ka ilo nga a talo fa tu mo folo fa tu ya te oi e ele mana tu ma walunga o lo o ina sulu le masina o lo manuia fo i me uma ya sa e urfafo ma e urfale ya o mea na pa ia yo ao o mea na tu yo vai io o mea na tilo yo mata ele le uma e ka o mea nga io ai le vai ile sika nga e sa o le me ku vai ai se ele me e ku vai mala le ya to fine a hani pani ko nga skedi le fa ko io e sa o le me tu vai io a o makala ko ele o le me la fa sa nga ka mai vai la yo au tafa o yo le ya na itala mali e wa fo le ne fiafi ya malava singa o fenga ia ma tau Aukilani ia ole ai le i a to au na tatala ole ai ma ko ole ka loka ma ko ole ka fusi ma tau i no tanga ole lockdown o ole ia hele tali longa ma tu ele o se me tatou te fa no ia pe tatou te fe u wa ye fu ia o kama sangi fo ngai me lockdown sa ele misa de si un ngari on ma connecto ia fa ko no fa mercamaro ia kuai anga umange me io o kuai ya ke maka la ia nga makala ngonga kanga ya maka hoile ole umi fo nga kala ia fa mai kinga ai alu wo masang ia le lockdown ele isa war ko viki wale vanga e lockdown ninga atalo fantia fa tonu tulia nga tele se uso ya sarkier no kasira ka malam mele te fa ya juai ya o folo fa talo fantia oi ma lo folo mu ya samo ya lange mama so fo mo ma lo le pale ma lo fa to ya fa fo ele itau ile si ui tau mo fa nga sa e tau fa ile yaso pe ise me sa e nau yai ia o ni ta alonga o a uma vaenga ele I umanuia pa ia rungo to la wow io el kalanga kusi pa ia rungo to wow e to yo so fo ile la e awale halu pungo ilano io ia halu mai runga ma to manatu e ia ile meanga sasi wa fu ainga ale ausia le tulanga la lunga ia ai wele ia fa talo fa ma to yo fo lo fantuai ia te o tau ma la velunga re tātou programe to fina franta vita ma tau maftanga se usa sala jelu e ngante leo tau mala tau niko io na lole on sai ma lole fa to june vangai e ngate foi lea o le fionga ile toina po songa toina elda tu atatangi ia po le fionga fo ile tu ia le tulia tu atangi ia mala tau foi maftanga kasi leta tu avi ia me se fo ila i pin nei vi malo la vano sa malo fa to dai mo wanti le o se fulu mino te wa te ai nei le intula e lima ele to to le nga la Blue TV mana tu fo le so le nei ta to te fiso ta ia tu ai ele ta to malo masani o le ta to proclame o le to ya o le ta to malo o le fionga ele li minister o fale pui e o le minister o leo o ia foi o ministério o nanga tauti nei mu po o le malu pui o Samoa le fionga ia Faualo le fau tau ili Harry Schuster to ia la o seanga pe to e lua ni minute o te lole o pale mai le sa fo la o le fionga minister ia ai na o sina fa emo ko la kamalea io women's cocoa organic farmer Samoa mo moli le fa te tele ia ilanto ana o kaina la to ka lena nei malango lango sua ile fa mo na yo tatu ta mai tai fai fa to anga koko Samoa
Momoli mai le whaafitai tele. Ia ale tamaita ia Francis. New. Flores New. Moli mai langang whaafitai tele. O ka ese to tele o ilato. Sa ma whaiona o e whaongama to Nate. Ia ma messenger mai foi. E fia lango suamana tua na luas futa lalawa. A o lo sao lea mo nai o tātou tua whawhine. Whai ar whatoanga koko mo Samoa. O lo o avanoa lava bea. Messenger mai messenger le tātou Blue TV. Ia ngata foi le numero leo le atu i luma le tātou screen. Uyo leo. O le apapa velo le tātou proklame. O na ieni si au whaafsili whaisikeli. Aua le fionga i le minista. O te fia e wha whilo iatu. E laua fionga i le minista o leo. Whale pui mera unanga tine mu. E uia e te tā ioe, o lea e te no piai, ma whaeva, ia, lo siapo, ia awa fo i le tausinga alo sina, ma tuisa mau, ia me se fo i o le fio le sao, ia ma poa sengi, ma poa le tamai, ia e te nane fo i tuisa mau, ma vaiane le vaina le lepa, alo sina ma fai falo sa le valasi. Ia alanga ala falafatuna o lau o fionga o le mata afa o le tama ainga. E awa fo ia lo tutosa so mai lau songa ile matua tau ili ma lo soli matama pa fa felo ia tu e lau fionga ele minista e lungo le tatou proclame lau fionga Faualo Tautai ia e Asiata le ni vanga o le fiafi alo fa Asiata malo anga lu le yaso atalo fa foi pa ia malo tatou tunu o lo ala papa o New Zealand mai se tunu i fafo me sa e lo mauale le lau por calame atalo fatu nei aso mata ofie e o vou vai o mato vaso ma lo le sei fu manuia o te vai atu ai o lau fofonga e mai ai o mingi sky e fa tra no mai lan solua se o lan solu le o se tala tau o vane ai o le pomonia au vai ku ngai se e pe o koe kausu sulu mai manto le la fo ile o lo te ma o pe o te tonu o se official le te ai o lau sangi fa manua o malo lau fofonga fia e fengo fianga mo moli mai ante au e mai le nei aso lau fionga e ni tala mana yo nei lava so wa e sangi fa manua o nei tai milita fa tala nonga Asiata o le tala mana ia o le tau sanga le to ave nei ale te mai ta ia le ota le a timale vai le fam sinonga ho le ma le suyo fale alupo le na fale on aina fam sinonga ila son fuale le faiese ele atol montanga ele se montanga foi peo nei tu la fon e la sa to lu iva pe e ilo ia le il tu la fon to ilo tu la le fam sinonga mawalo pe tal fe ngai fa uma ia la fama dia mai le fam sinonga mawalo e tal fe ngai fa uma ma le sila mele pento ilo le il fam sinonga mawalunga paul me pen fa ia le apil ai ata to mai fam sinonga le fa ia fa uma fam sinonga o fo ile fa nga palo ia la foi manino tu la fono fa mai pale mene e le me pento ilo fa uma al fam sinonga le e uma lona fa ia ngata ia nga le to fa ia se ile pento ilo ia o le lawa fa ilo fa manino mai fam sinonga le tu langa ia le lawa mautino so io fa la lupo ia fuiono le o ia o suyo fora lupo le boia ia se tala fia tu le aure ti oi mea Asiata le fia se o toi na tale i vata se parfa se o le man fatali la so ni le la sotaya io mato e fai se ai le bautio ho so sani io mato si ho tava io au la le te toi ari pata i tu paia o le te so sani to songa le o fale ma vai nga titi mai ta fua ila na parota ho toi ele tu paila e o alua nei vai so ma so i tuama so swani fenga lana campaign o lava tapen le lava toi no mai tai au o yo pe o le ho tata no mo ma to le lu i tai e le lava vai tata mi se fai se par longo ta alo tai le lu i to e fa me ke isi ai tua i lau sau noanga i le tomua mai o lau o au sau noanga i le tafa atara noanga. O lo winga o lau sau noanga lau fionga ministalanga ta sile mata au puno fia tuli antua.
ole motion len to avatu fo ile solua ina ia faalea nga ina ile fa unga ai fa rupea ia le fionga tuitonga mana ia ise ufa fa ngofi ile fa masinonga mawalunga o wingo lo saunanga ole fo ko mai fafo o fa lava i ma faula popo a ilunga ele to elotea ele to ia isi awala ko kamia ko isi vo po le level po nga ngi po isi me ele ia isi fa nga to fa ien sa lele a la talain ele to uma wangata i uma i ya ala tu la fo ile ina pe mafai ona fa wa tu tonga ia fa pe tau va masui o fale alu ole wa mai le fai ngala msino le ai le anga va atu por fam sinonga ma volunga por fam sinonga fenga paruta le wo uma i ia ngo winga na le la wa ka wa ir kala lo makua sa vai wa umai i meditation wale ia ele umar keisa wa umala i meditation no winga wa kasinar ko au sampingi le wa yai karika wa le ka ke fa nga ka war ka te nga ka lo ka pi ele mam la mai uri yo la uri ma la ki wa la winga is I don't know winga afu ai ta la ina fai ilu ingo karika o le wa kasir ko karika sima sa ole le mo karika sima le mai fa la lupo ia malo fa aftai ia man ia sina tala fo ele fa pe ni vai nga fa upu fai ai ante si wa levanga ma ko fi manga o ye e halu dor ko train fo ile awangi ko ka fi ofia mai ngisi me ole wo kumule pe ore pasi fo ile ta to ma si fo ki nga va ya kula pasi ko ya ore pe ore so poka ko lunga fale ala tu lava mata ka piki o yo le ia fa solo ta fa tal nonga lo fionga o le na sau no tulanga e fainga palot ona na file sa fa tonu ina le tulanga vo pre-pollings ma vanga pena le o mai o le a se reporti mai tulanga o le pitola au malo mal to matanga ruenga ngai ingi vai nga kau fa vesi pena tau fa tutu ia foi lele ia foi ta pena ngai lan so taiao o le a se game plan po ta pena ta to matanga ruenga Asiata fa aftai mo sili ia mo leva o masani foi ta to mtanga luanga tulanga i tute foi fa tino ino le pui nga ole o fenga palota ia nai na tulanga mai foi la sona ia na to fo lava le mtanga luanga mai sa fia le ta na ia le semen tupui i tuaia ma to fusi sa fata e folinga mai ni ele o matai le prefio anga o fusi e hoi le na ye ba i fa fol mere fa pa ta feo i fa foi na va pe la to tala o lai pui le malo nu hoi te me venga pa ia pe tai lai o ta tu la fono e manino na o tangata le anga i fa pa e ta una i fa foi tono si o hoi le valus furu ya tai mai mero ile venga pa ele me fai na yese tangata o la e alu palota po ni komiti tangata le yo tulanga le e o la vai pulenga lim fai pule ele me fai na feo ai au tafole o le mele o laina to ele malo la tunu pa solo le venga par de male foi sa ta fa ta noina male tanga luanga na fi ma pai fo ye tanga luanga ia mana ia tulanga hoi le o fio ang ia tula fo na tau fa malu ele fai na ye nisi ele o anga ina mele tanga e par vai a hole fa peo o fa le par ya lai tu fa pe fa na tapta ia hoia li malo e o te me saulo ali kiu e te o tu le pito mai alo e par ta ele fa na e tu i mai fa ta tali e se no to e nai vai nga lai tia sai foi le tau masalomia eu to ainga hoi fa pe o tu la fono lena o a ver e fa mo lena fa le solu ele le o fa ya o ma fa so ele ya mo so ma to a malo ya me na laina fa ele il turanga ya o fatto non ha mare office o il mento pure parlo la tele la so ivo a peli
e ai fare palota e tasi al tangata nadu e le palota ina fa mua ele yo palota le las fare ia tasi al tangata nadu nanga ilo umala e vai nga ho ia office a suita tasi tangata ngala tu paru ia tatala i follow fa ilo tasi il palota na palota ia o lailo umala tangata le mala tangata na palota ia na ila ni tau vevesinga tula mai ona i tula hoi no e sala ngolango i le lato su ia o lato le tangata le palota i le sui o le si ala fanga ia o ila to nga vevesinga le male o le malu le tulanga hoi le te tau nei lo e sisi poi na palota i le fai tau o la fai o palota na fai la sol fati no so pela o ali pasta tu pai lo se la sul viva palota fai ana fai tau na se la sul viva ai le fai tau pe fia palota na mo e fale ma venga ai fia palota na mo e te mai tai fo ia su ia pela na i vanga ia le to va mala mala le ia lo se tulanga hoi le ia tau ma fai mi milo le fai un alfenga palota au le pui o le venga palota ia o nei lo le si point palota ilis o le se tala atu le asiata ma falo al tele malo lava fa fetai i lau fionga e le vai liu le vai sua le wa e fa mani nonga ioi ia wala ngai sa wai la lau fionga o le ala tau tutupu ai fua manisi o mafau faunga ia ole ale me la awa ko i fua ka leo le mamandu o le ai mandu o le malo ele o se maliu la vai ele oni fa no fotupu o se a e tau vai ingi si ke o so vale o le tulanga o se nga ruenga fifi le mu foi mai ia o vai nga fa pena tutupu loni vai nga fo ia wa makalo fo intato tilo e fo le tu o patatua ta miro mai ai ui ole fa tai ole nai manu la vale tulanga ele pui nga le lei o le whainga pālota si o tātou watunu e ana mai le matanga ruenga o leo la o atu lau whawhesili lau o fionga i le minista i le vaenga lea i le se furu pasenge lea ma le whaaliliwina le wa iai leono tamaitai e lea wa iai le tūlanga le fo ilu mo le whaamasinonga e tawala atu i le talosanga a le Attorney General o le fionga le loia sili i vanga fa fa ye lua ma le tulanga fa pena i le fa masinonga ina ia toe au mai se fa mani nonga o le tulanga o fe kongu a le taimi o fainga palota e ia le malo si o le apalainga leo le ono tamaitai pe au mai le fainga palota tele pe e la vea i fo i ma le fainga palota la ititi ia a o le si vala o fa avesili lea ai fa amata o sa o tonu le tau tonga o le whaawinganga lea o le tamaitai po le tina po le sui lea ma walunga walanga ye isi le mai e ke le aku palo kanga maua e leo tanora o to matanora ia ai mai isi e ke le aku pasenge alofa le fionga ya ali marmanu se mfaiana mai sa fa mani nonga vai liu le la fionga minister Tautai Asiata o le tulanga lena na ave le famsidonga lena fai e tau sanga ale loia sisi. O nau i se fina ngalo hoile titilo lo fisa whenga parot. O lai sau tonu whaupunga le tulafun. Apa se tamaitai na tūma le whenga parot. E aile i maua numera o tangata o tamaitai e se furu pasene le mo le mauta. E fili la le komsina sisi tamaitai. I pasene ai e sui ele le tamaitai lo po peila o le otaren pa umai i fale alupo a se mai le fa ma vai esa tu mo finga pa o le la fa manino mal fa si ngai le ai e fa tali umma me ia e o vo il filinga le comme si no finga pa e fa tali se umma finga pa ta lai te wa to lu sui te mai tai le a alu o finga pa ta e tu mo te mai tai e to e o mo na le ono o na le fa vai ho la mo na tu le e le i umma le su ina po ai te mai tai e mo mai to ono to no le mota o le tulanga i le pasene e sa o le ia le manatu le pai mai ni so tu e tele atu palota le o tanora o to matanora na moa ai lo fo ia ali balbanu le sui mai fo i ne yafu ya alofa ali balbanu ya le pionga ya ali balbanu ai o le mea o le tulanga le sa tulafonu o le pasene o le au whainga a tō palota sa whaatino le aso palota. O le pasene la awa pēr o le taitu malo, ia tau le whaataitai o sat paitea. Awa pēr sat paitea na o le ono se lau ia tangata palota i laso le.
ai sau e tolu se lau lima sefulu lea na malo elesi ai lua se lau lima sefulu na tutoe mau elesi o le pasene la lea o le lua se lau lima sefulu pe afua i le ono se lau ato e fua la i isi tumalo e sa o e te lea numera tomatano ai e te lea le tu ia tangata palo te tuita la te tolu afe e mawalalo la pasene ale e te le tangata pa ai mawalalo la pasene pe afua ile fa ingole o tangata umori tu malo sa palota ole tulanga le tonu tulafu ia sona la pelea e tu sai tele atu le mano le tamaita e sau mai sei tu malo e la iti ele to tele ia tangata palota ai lo tangata pela tonu nei ya matul vai monga fa ia la tangata lima fe ia tangata palota e fai ngatana e mo le lua fe limsela we mo le lima sul pasene po le numera mo le fasu lim pasene ai fai ngo fiela ila lo fai ngo fie i tu malo ia na le hono se la tangata palota e fai ngo fiena e au cierto langa mo le fasu pasene fasu lima pasene pe a ba la ta fai nga palota i tu malo ia la ele to tele tangata palota ma tu langa na ele le fai o le afai mawalunga so o le pasene e te moa mai le afai o tangata uma na palota i le toitu malu le moa mai tangata e mawalunga i le whai numera pa solo mai whape. Malo whawhetai. O le ala ua manino walanga sa o no auto e alu auto e tilo i unga o le palota te ane. O i le fio anga o solo maluto anu ila noa maa lena tula ima yele tau wanga fo ile le fio ngai suita ita ili tuang ngai ma le fio ngai to mata nora e lua afe mo na tupu palota na maua ele sui malo ai afe mo na tupu palota na maua ele sui lo na lua pa tusa antu ile no fo ne yafu la la taua ele au se afe le fainga le lola atoa ia malia i foi lai le tulanga foi le ai vai i fai numera o le makua le fetau ia i lau tilo ai ona le tulanga i lona fa paseneina le la ya fuaina sa no ilunga le si pe la ona malia lau sau noanga e pengi fiki ia ku la le tu ainga le tamaita ile tau vai se tu malo ele ke le se numero lo palota o sa ole sa ole la telinga Asiata tu leva no e mo tata le tamaita ile la loi i mo tu malo ia la lo le afe ia la fa ia to tata palota le tu malo e lo tu malo te tele mato i fale ata ma vai mo wa fa tu sala pe o mato pe ia o fale ata ton le numero pito ono afe ia le tala la ta ono ia tangata palo ava pela e palota ile le sisui ia numero la te mana o mia pa la ile la lo meo lima suru pasel o le lua afe fit se lau val se lau le pa solo tu pa mo le pasel o le fainga taia na mo i tu malo ia le sko nga faingu melanga pe afa pe ono afe tangata palota o mali tu malo ai alu la tu malo la ia le tangata ia tainga fala lupo o fala lupo pe na le ono se lau ele lola ele si le do se lau viva se fu ia o mai tinoa o fai un fina mo pasene ma woluma e tu sala pe a felima se lau mo tangata i fale ata numero todo ai tolu afe na mo i ta ya mo pasene na o le lima fa solo hoile la lo mai lima so pasene o le afa ya to tangata palo malo fa vitai lo fiong te lo to mo fai e tau fa inisi ono le tulanga e fesota inga tau fai lava ma tau fa le tonu le tulanga le internet ma te do pola po ina po le tulanga ia ai mana ia lau sau no nga inisi vaing ia ai ono o nei ona po fo tulanga fesota inga te le na tau fai ma ono le tulanga tau internet ia wala no le mau o le te fa so mai ina le tulanga fo fa moe le matanga ruenga which is a si u ya tu ia fa facili o le si vaenga le te fia fa facili atuai
o ila o fionga o la ofisile tu le tulanga e ile case le la manu ia mai na i Samoa e se tasi fo i tu malo o le ai tau atangia mai ai i upenga te whailangi ma tala o lo o feve ina mai fo i upenga whaasala lau Samoa ia se tasi fo i o sui a le vaenga whai al whaatua tua i le tua Samoa o tasi o lea pe e tau lipotia mai o lea ua whaate a male fio anga ai o lo o mawhai lava o na tamo e le whainga palota o le whaavesili leo te whaavesili tua i tu sa i o ala o le tūla fono ia whakaikai la le scenario le la abatu a whaapea e alu alu lantu suatanga o le whaatele manguia mai la le tūlanga i le sui lea a o lea i to tonu whaaloto i whale o le fio anga o lea tea o lea ua whaatea ma le fio anga a o lea okay ia i lana alu i tūlanga tau tūla fono a kauru e te ua manuia whaataitainga ai whaale fia le fio anga tonu le mo e tuai acknowledge ma aloa i o se lantou sui lea o lea se whaamangingongo le mele e mawhai ina whaale au ngā ina pe wa tū leitu o wholau warisa o le sui lea e mwhona isa unoi le tū le lau fionga Asiata e manino ale tulanga i le tulafonu i le taimi lea na whaaulu ai ia sui mo le whainga palota na ausia le sui tauwale ia tulanga umai tauwai ia ale lau tulai mai tulanga hoi whaatea mui mai e le awhia aralo ne tulanga o le tauwanga hoi le i whainga palota a e te ua tū mai sui le whaatea e man maloa sui le tulafonu o na ele whaina ele te tango fia tulafonu mena tupu luma mai ai lo le aso le na whaaulu ai Pau al taimi ave se yo le aso na Faualo ai aso i funga i le longa e te le anga va i tulanga tula fono i al tulanga la fa te mundu le tang fia la ele tula fono finga palo tulanga o suiana o le la ye pa man malo me suile lono winga la e fi wale a fio anga lea ele malilie ma to atu tau faisisi kulanga e fitau ia fa masingonga mangisi la to lu ia au vantu sorry o lea ua alo ia o le suia le tu malo o le sa o lea o lea lava asiata o tulanga le la ye ele te tu la fono tulanga le fa te ai lona ia fio ia wa le me o le tu mai mele o le tu malo ho se umanu ia malo fa vitai o le umanino le vailiu lea e se foi le tulanga wa ia i le tapenantu i nei fainga mbalo ta mai nisi o tausang o le tele o le mau mea fo fanto le tulanga tau leve e fa vitai o lo manino avaenga i se pela mai le tula fono ia tau lunga tule ma fa fesili le vaenga o le ma uo na e fe ngai le matanga luenga ma se fa moe i le ne fia fitulanga o tufanga failonga mani manga fa ben fo na fa lo tele le vanga Asiata o le po nei o le asole le tofa fai mo o wot foi a le uma pasifika i tulanga hoile au nanga atunu uma sawa mai ia la ia o nei la o le afionga ia fuia vai lili sa kom sina momo o ia ia le o ia la banga ia nominate le me o le tulanga hoile o le fale le ia male alu mo o le au nanga ma no e mo te mai tai o manu malo le mare te pra sau le fai lo ina mai poi man malo tu langa le o fia vai lili man malo pe se o le au nanga o le fefine malo fa vitai ia o te lolo pisi lava ia me se fo ta fa tanoanga fa mai sau noanga fai u ia to e felo ia le vai as fo a to no vai as fo la ma ko ke le swing or ka felo inga ia ma tu langa o le to ia ni tu na pisi ma pole solo ai ia o le tu langa mai se tu langa ta o to langa tonu ai fai u mai ta fa tanoanga lo fionga fa tai tele a certa mole no ia mole ato le fa tai male mo ngalo fa il paia manu la sila sila ta tu o lo fa fonga mai le porca la ma lo no fa ta po ai hoi a wa ia le tau si dionga ta au mo le filfi o sui o tu malo o no le no toi ia
Samoa ia ono fatasi male file more li tatu atu ia mo ia lo ia fa la tonga me fa porki ia o ne ia yo ai tatu tu malo ia fa tau o lo mo wa file more li pa o me taia ia fa ali me taia le fina ngalo le o le li an to finga po ila fa manuina ia o fo ia le fa muni ia ai via le li ia fa mani uma ma la o ia fa sino mai tate sa va li fa tele Asiata mo le avano toi no mai le tao le te longa ta le valu tai au wa ilo le fai o palo tai o no ia wa mo toi ia la e fia loto tai ho you support toi ali patai lango se uso le ia fa do mama ia e fa moni uma toi e o lo tauva o lo tauva mo le pipi o lo tauva mo tau tua o lo tauva mo le fasi e fa pe foi lo tai o sui tai tas ia fa manuia le tu e tato pa tai tele Asiata lo fatele tu lo ftalinga ia va pen malo la mai mol por calambe lo fatele tu sa mo fa tai tele mo le avnoa ia fa pena fo i lo fionga minister mo le tolo faanga ia tau no sia ia tau manuli tapu inga ma le fai fo vang fa fai ai tato e talo no le venso fo fa so fo ia manuia le ne fiafi Malaya Asiata, manuia le fiafi. Tautai, fasoi foia. Ia, le nā sa moa, kei rola u kalamali, ere se i fai antu lava. Pe a fai o lena tau tau mai. Ola se umi ana le o ai le wha maa vai mai ale fionga le komisina. O i sorry le minister. E le mai le internet a. Ako kau. Sorry. Kau dei kere foi so ukari ko ngai ngai mea. Fa tu be fa pene te mai mo mai ta ilo ye sa wa ole ala tonu le. O ko sila mai e tele au fasili na ta pena. Ai wo to mo fai foi le fa mata pupu. Ona ta ilo ila fa fonga mai e foi ka ko ama ka maka se mea fa longo se mea ai to fa longo tu le tau to ai mai o kilia le service. Ia e va vealo ta lo ta le fi ia wo tango la tau fa pupu foi le. Au le te ata tele a mai ne foi le fonga anga samo. Nga lang ko le vano muli fa mai a mai. Ia le na umalele ia le sa unanga to ale fa mata fi mai sia fionga le minister. O ma ko le ia le internet. Ai of so se lang ko officially want to pe ia o le sa unanga mai vai. Ele o ia ele o tulang. So le se vai se po ingi ka no ke ngi fa sala la nga mai samo sa oi sa si ko inga le sa unungo wa ka fia ku ya malole no sa malole fa anto ya al tulanga na o no ko ke I was thought fa to punei mai lo ma fofo ya lang on tanto sa mo upu fa sa mo asa le fa vai le asa masalo o fesilia no fa fesilia ne o le taua ia mo le fa fonga ngalenga o lai tau fetongi ai fa soyo tua oi ia pe feta ai fa lo le manga ile te lo fina ngalo I sa mo io lenga uma mai fesilia o pe ole si fonga foi le ole o nga vai ane fa fonga sa mo ia le tulanga Italia sia fionga le minister o no fa le ole ia ta to fu o lai tala no mai le fa tal malo foi le tau me sina. E or kau mea singa it's a 5-star hotel. O le internet tau na mantua I fa tua I le love. Ya le nga wa kor sir mun e fa. Ya fa mai am fa to fam. O lo le kilia mer sa nga asimingiska. Ya se so le o yeli ko ngi mea se. Ya yo le. Ya ta tu ave yu ta ile fa ina e to yo so fo ile na fa ya so le tua. Ya antaro sia ia o internet sa o leanga ia o niso tu anto le internet o yo le ya o le tanto wa me ile sia tanto wa fa antala noanga so mai a sa una ka ko fa kan ngoanga le o le metas ia nai lo la leila o fa le tonu al internet ai amanuia ia make mai ai o ka ko fa ia yong ka wanga ku puar nge fia mate mai o po le me o tupu o yo le ia a mana tu le fa mo le so to ana nei e tele tato tuinga matulanga fo ile tui pui mo tato ni usila ne mai sai o e papa Aukilani ia ai o le foi la wanga mai le ta penanga ia ila to fo yo le au telavo alo matama fanau ale sofa tasia Katoliko Samoa Aukilani nei le ia lo la to fa mo tele ile asoto nei
ile mauta po le no fuanga ile Malaeola I nai mangele. Ia, au te lo le wa pale mai lungo le tanto wa porokalame, ia le au wa amasani, ia whaafiro ia tu le te lo le a foi mua mai ia lau kama le fionga sunga ia au koso, Victor, ia ile nei vaenga o le afiafi. Ia ele ngata foi po ieiso tanto au wa alenga o mai te mine nei, o le nei lawai le ifa a mai manino mai ele fionga ia mulianga tele le na fiso tai atu. Ia, tanto wa au va ai lungo tanto wa programa ia ai fatalo fatu mo foro fatu afio mai matala mai au lungo tautai ia ele vanga le fiafi ya fatalo fatu I lo fionga Asiata fatalo fatu foi le mai mota poi mai so tato tunu so staff la wa nei kilope mfaiona mau mai tato fasalam fatalo fatu maro se fo mau ma le langi mama ia fa so I form no via I lo to sa se todo le la wa vai ku ia io o le la wa pale mai la to ino to ina ia le fionga ia muli anga tele ia le to tau sofina le tulanga le ava mau I tulanga fo io le ele nganta tamatua io le malisi ia o suyo le katoliko ia o se tama pese fo I fa ili matulanga fo I le musika atalo fatu lo fionga muli anga le nivanga le fiafi Fatalo fatu lau tu fa Asiata. Ele se foi le pai ole tato office malu le pola sunga foi ole le pula tato Blue TV. Ma lo fa tai ma le ma lo so fo mo malange mai lo fionga le di pule. Yeah. Atalo fai le anga le o tanto tapa au siri lange. Yeah, also like to welcome I'm sure it's Vasa. I think you're driving. How are you? Mai le vanga o le fiafi. Ya fatalo fionga Asiata fa malulu watu le fato fa mai nei alva ngale fa o masur tu pulanga. Ya fa malulu watu le ave lava le ma you know just preparing some last minute stuff for Saturday, but all is well, all is going good. Thank you. Yeah, malo lava fa tele io e vai o te ua io rua feto ai e maselo matua I lungo le wala tele e io le ya malo le pale mai fo lau lungo le tanto por kalame ya a sa no ia po io le tamu mai o le se tu langa wa yai ta penanga le tanto Malaeola mai tau atu fo ile to tele o ilanto a mai tona meli mai o fa ku so le ele o ha fa le kuia di o Malaeola ai to tele ilanto fa fisi le meli no foanga ya en fa ona sa no la usunga vecta e me se fo ile fionga mulia Sarara sa no atura fionga presidente tulanga lea Asiata le lau tua ke ai Juliatu mo tel tua ya tano ia la fionga le presidente au lelei Ma lo fa tai lau to fa Asiata ia mo la vono fa talo fatu le pa ia male malu tio tato wa tunu fa fonga mai nei tai mole aso fo ia ma to te fa talo fatu fo ile pa ia male ile pa ia la fa ngalo pa ia le tua io na tula na falupe I le nei tai mole fiafi ia fa talo fatu fo la fionga fo le lipule ma se le lo tato TV do tato Blue TV ile lo mato wa no fo io le wa mato mo le nei tai mi mato to talno to I lungo le ia kawala fo io no le fo fonga fo ma le finga tu io lo sauni tu ele tato Malaeola fo ia ma se fo le tato tupulanga ia wala vale saunga le mo ma se fo ie lo to lava le tu fo I mo mua po lona lua ia ato no le nei taimi ia o le se taimi le leilia to fatanu ai le yo I aso malolo le Krismasi ia fai fo na tato fiase sia ia o tato wainga ia me se foi lo tato olanga masania ia so taitasi tato te asiasi o tato wainga ia o tato ia tato wo fo ia me se lava lo tato community ia me se foi wo fai sina leva ele to tu Asiata ma lo fa vitai lo fonga muli anga ya manato le o ma wa sila fa fonga fo le malo le tunu ia ile tu langa le fa moi la so to nei pe ona e fa mailo o le fa fisili la tu inantu o le ua tanto wanga tu le tu inga fola fo ile le ilanto wa fa tawan ngata ioi kanga kai wa fa tu ngata le te mire nei
ia pe afua tu ia lanto e fai le tui ai mai se fo ila le vaenga o le youth o le manulau tile au mai le tanto tui o le fata waina o talavo ma tupulanga talavo o le a se tau sa ilinga le tanto wa vaenga mai se fo i o tau o kei le tūlanga i le iufa tātou lava ia Samoa. Tātia ia le Pasifika i lona lava loa. Au le se na reporti mai ame si fo tūlanga i e kālisia ma vanga whapena. Whamanta wa uma na tui tupulanga talavou e le ngataia katoliko ia ame si fo i o le tele o lotu kerisiano a ua tau iaisi na tātou vainga i le vai liu a fua i lava ona toi whaamalosia le tui le nei mo talavou. Malo whaftai mo whaafsiri lau tō whaasiata. I le tūlanga tonu lava o le pei o le mafuanga tele le pito sili o na whaatau wai le tātou Autaluo o le tātou community ma le Malaeola. I le nei vai taimi wa tele lava o tātou mātua e mese koe u mātua. Ua mai o na whaitu i tai lua. I le nei vai taimi ia e pei o le o mo maili poti fumai foi. Ia e pei o le tupulanga lava tātou mai le sulurua na le tolu sulfa. Ia o le tele lava le pasene ele i whaini tui. Ia o e foi na o le taitasi. Ia o te loanga lava o le focus lava le tātou Malaeola. Ai mai se le nei asto lai o la on fune. O le whatau ina i le tupulanga ina ia au ai mai e whaiola tau tui. I le astona i nei malo whalo lau whata. Malo whaamvitai lau mei atu ia vasa ono usa wila ia le sunga Victor. Vasa from your side and of things, what are the what's a message strictly for the youth and the encouragement for the youth? Because I'm pretty sure that we're now in the oceans where there is so hard to get or hard to ask for people to come and get vaccinated. What's the message now for the still unwanted and the confused youth out there, please? I think an important message for the Tupulanga right now is just to think about your families, think about yourselves, think about your community, your friends, and those who surround you. If we think back to history, back in the old days, we didn't have these vaccines where we could protect our families. I know for sure that our own countries and our own parents couldn't have gotten vaccines to protect our families back then, but your chances now. So get vaccinated to protect not only yourself, but your family, your friends, your community, and just so that we can get back to normal and have a level 1 Christmas. The Christmas season is just around the corner. And the only way for us to do our normal Christmas traditions is if you get vaccinated. So come through, don't be scared. We will be there. We will be there to help you. So don't be scared and just come through and do it for your family. Faftaila Asiata. Malo faftaila vasa. Victor, olea se fautuanga ma se fato fala inga la usunga I le tūlanga o se tama malana whanau. Ia urungali I fo I wau te loe olo iaina I o lualo. O lea le whaatau a tele to e whawhangu I tangata. Ai mese mātua mālatou whanau le talavou. Pai o koukui. Tatia ia le manulau ti whaalea nganga tatia ia. Ai le whaapu mo o lava lea ia o le tamā tina malana whanau. Lea sau whaamamafa whaale tamā I le tūlanga I talavou ina ia ralofa o me whaiolan tūtu I whaamolmole. Te siata ia sarale tu lea au talo fatama. No vinga la tala tanu fai whanau tanu fai tūtui. Ma fo anga a whapeto te mana nao ia umi se teime o tātou maftanga. Ona whai lo tātou tui, wa a puipuia o el whanau, wa mawhai o na puipuia o le tamāpo mātua mai la afia le whamai. Ai ale puipuia whanau, ia rono winga la whaida mātua whapena foi mātua ana I whanau. Ma fuano o whetul tala le tātou e whafoi lai tua ile. Tasiwa lupe ona ta ua mai wasa. Ina o tango su e atu I whamau maunga asia mani na utau e la akai. No whatoa I loa I nauro kwen wharana maliu le tasi I tau sanga. Ina ua oso male wha amaire no oso le tasiwa. Ma o mali liu ai mātua o tama. Mātua o tama.
na mali liu fa mai le tasi wal fa to ase fulu tasi ma sina le matua lo tama ai mali liu mal le toina mal lo matua ia tato tele mana o tinga tulanga na e tupu tato le tato dei vai taimi le wala le to mai o fo mai e fai ia tato vai ma tui va pe o le fautuanga la fa mole tato fa nga on am ia tato nga tupulanga o le wa mo wai tena so swani ia mo le pui ngo ai nga pui to tasi pui au mo le afo le ai nga to ma le fa lo lava ma lo fa dai e se le ta o vai liu le na e sau no ai nei lo sunga Victor o le ta o ia walanga ia o le upumoni e sa o le tasi valu le fa ma io ti o le influencer ia ai ele ia utele a fo ile ta ia tilo ai o te loa ele ai se misi pe ela na tana ia ni si o fo ia inga fat so sa to trace back ile tau sanga le na o mai ma fa no ile soifua a murianga o le sa u fa popo ile tulanga le ai mai se la sa u le fa ma inga ka ko fe meme ya insolo le tulanga ka kalo ile ko wa te lo ele si le ma to ma ila tu le vai ile tatalo ile tu ya fa singo mai se fofo ele fia ma wa ele fia o tio tulanga lea la ua saule ala mai le poto nei la tau fo ina tau tu fatasia le nei vaccine ma le nei fo ia o le a sere nganga ia te oi fa le tamai na ua saule nei fa ma venga ka ko ka ua ia fa ma venga le tulanga wa langa ma fa na e afia ai ua matua le o ngatinga matu tunga e pe yo ilan tau le tui lea e va ia i runga i fa monianga pa na sa no le tula Malaeola tai Asiata ia atono le tulanga la vele i le to tata wolanga ile nei vai taimi o le tanto nunga i o tato le amese la bala o Cristiano ia ia le fa upunga fo ile tato tu le lo tato to malangi so swani mai ate tato ile so swani fo ma ia o le maua ia la utalvo ia le tupulanga talvo o le tatalo manga lue a fa pena le tatalo ele singa lunga faia ia e o mai fa mai ave uma tato ia ele manui ai tato ai ale a tato tatalo e au no manga luenga ia o te longa e foi fua la wala tato nga luenga male vai ngolo tau fai ai tato fa tai ne mai tai mi o le ua tele ia mai la au tato moa e kiu ai ma pui e o tatou a mese o tatou matua ai mai se lava tupulanga talvo ia ona tatou talo lava le ia so uma lava tatou fofotua tupulanga ina ia o le taimi lava nei o le afio mai ma o mai pai o la tui ia ai manuele i nei misia le alaki wo tatou moa lo lang fatai Asiata Malo Fabtailu Funga Mulianga. Now back to Vasa, and then I'll ask Victor probably to conclude Vasa, what's the final words and encouragement, as well as are there any giveaways in terms of for the youth? And I know Victor will add, and as well as Mulianga, but from your side as a youth personally, what's the final message, as well as some incentives happening on the day, please? I think my final message for the youth to on this interview is just don't be scared. Come get your first jab or your second jab. Come through. You will get a food parcel. You'll get a voucher. We've also got some giveaways. We've got a 50-inch Panasonic TV. We will have a live draw. So if you get vaccinated, your name will go into the draw, and if your name gets drawn, you win the TV. There's a lot of other amazing interviews. Giveaways that we've got, such as like aloas. We've got some cash prizes. We've got accessories to give away. So if you're looking for a present for your girlfriend, your boyfriend, your mother, your father, your grandma, your grandpa, our site is where you will find it, free of charge. The only thing you have to do is get vaccinated. I promise great music, great vibes, and some beautiful people. Whaftai lava Asiata. Malo whaawitai Vasa. Ia, Victor,
ia la foatu ia le fionga le prestine ia se lo sa no fai matulanga ia ile tulanga pe na sa no aile tu fine ia wa fa fonga na matua mani so ilanto le anga tu pe ini nai vai nga ku la ku kanga mau mana ku ka karma singe ye fo ile aso man fa mo Tautai Asiata ia masalo le tulanga le alo fia sila fia mal totele le I fai intui ia ni te o fai atu se tala no fa pele o te pelo ai ta foto atari tonu ato mai na vai pa so mai la stona e ma fai e tele tu inga la fai la stona al facility tele ai se a e te sau ai Malaeola ia no bato tali tu le fa pe ai sau Malaeola fai lo tui si ta mai tai me mai ne lo au ai te o mine tele ni au fa mo yanga le an mo oi me tau ma fa vela la ia ma tu me tau ma fa vela ile aso tele ya ma tu pu ia pusa tau ma fa me tau ma fa na mawala pusa wale ele ngate tau ma fa ile aso ia fa pe fo ile le se fe wale ia so iluma ma le sila me pe na ta ole le vai liu le se fululua na ile luso fa tau sanga le tatu tau fe mai ton la ma to avatu ya tio toni pressy cards lo wa ye se leni saula fa ilo tui mawala me tau ma fa mawa isio me tire ye e anga va ai le se ye mo le tv ato avatu foi male card lo wa ye se leni mo le vai liu mo le vai ngale le val se fululua na luso fa tau sanga ono le vai ngale lo matu mana na ola va e o mai tu ton ma tua ia pio vai ngai ia la to yo lumana i do tatu atu no le tatu te mana wai ai le ngata lai me tau mafa mai si ma oro e te ia al fa fi fianga foi la e le ma foi na al masalo e te saudo le aso le Malaeola e te le te fia lo wai te fia no foi i wai o fa ili le ngata foi le o la wali ia o itu le la ave ma fongo le aso so ina itu i le ta o la ai sale vi fa mai mo te boni wali utum tangata ina hata o le la fa fi la so le Asiata ma fa fonga nga vese Samoa ia lo ma tona ma la au so vai matala mai dei I Malaeola tato luti mea fantasy le aso ma fai lo tu pe no fai at dai titi la vol me mai de lo wow ia te fa ma yanga le al mo fa pe foi fia io sta na tu le Asiata se ka ke fie lo ko mo po ayanga ia ke monginge wadi ki mo ka la ia le aso ia la fionga murianga ia ta wolunga mai la usunga le president le wo mau ia e pe ka ka vai ku Victor se mata fanga le te tata no mai lo fionga murianga pe sa fa ku ia nge fi ia ma fa mai lo mai te mi amata ma le te mi anga tu ta vale lo fionga malo fa ta Asiata ia ato lo nawo sa no vole sunga ya Victor ia ma se foi le su yo le tupulanga ta to Malaeola ile tulanga foi yo le fa mo ile so nai ia tonu ma to te to evala tu le pa ia mal malu Samoa ia a fa pela vai le fa tonu ina lo tui o le tui lo na lua fo ia a fio mai matala mai au o le a saunia le tato Malaeola ia fo fanga uma walo tonu mai ia wale fai ngolo tui ia ave le nawo sa no atu Victor ia matua le level fa man yanga e ia fo le ta de le live draw le mortato TV ia o le fatunuina fo ile aso ia e heavy sapole me ata to Asiata ele so sisi ele Faualo mar so sisi ele sanguis ma fale mele ele sanguisi ole sapa e mal fa spua I ko Asiata ia ato no ole tele o le famo moela stona ia o tato tangata lava mai se la volo tato tupulanga ina ia o mai ia fai o tato tui ia wa te longa to Paulio se ole fai nga tui o le neitau sanga ia ona tato wolo la ia tato te ta fao le Christmas ia o umona fai o tato tui ia ato no Asiata e vai fo nei taimi e fai elo leo fatau ba e fai mafonga ta moli le fionga ia patele le fionga ia patele o sefa e wese ia ole tama palenga fo I le tato Malaeola ato lava I tato e kalisi e luas fun malfa ia fio foi le fionga te fono ia fo mo ma e se pa io le laulau ma to te momole atu le nga fa tele lava le to fa Asiata ilo ma to o no mai lava le taimi na amata mai le fa sa launga ma le fa lau do ino le nei fa mo moe fa tele lau to fa e me se pa io le le tako Blue TV pa tele lo to manatu fo lo tato atunu fo ia me se lo tato community ia
wa fo le fala uloanga o le tatou whainga tui fo tatou Malaeola. Ia, me fo le nei tai me whātai ato ile telo tatou sponsors, ia pe o sisile lunga le tatou Facebook, ia me tau tia le lofo le li Asiata le whamoimoa le tatou talvo ma le tatou Malaeola community. Le tele o sponsors, ia ele mawhaion, o tele ele mawhaion o whalau o taito tasi atu. Ai awhiu mai matala mai au le aso. E o lato sila lava iai i le tele foi o whamanianga i le aso tona nei. Ia, nei te ua misi atu i sesi i sila whamatalanga, ia sesi foi nā lupa mai. Ai mai se foi le fisosane mai, wale whai moe le tatou Malaeola. Ia lo whangia le tu, ia whamania lava le foai, whamania le tu whaasiata, ai mai se pulenga. Ia, ai mai se foi e o lo i tua to le tauni ringa, ai mai se le tapenanga le vainga. Ia, tatou whaatai foi le Better Drive, doctors, ia pe o le provider le al tatou whainga kui. Ni astona i mole foi le ngang whaatai i le latou sosani foi, ia. E umo tatou sponsor i le tatou whamamoe, mole atu le ngang whaatai. Tele lava mai le taile o matou nganga i lo tau fua i alo whangia le tu e tau whaatutumu me o whangangoina. No lo tau sila foi le whamamoe le tatou o talvo. Ia, e maise le tatou Malaeola community. Ia, whaataila i moso matou leo Asiata i ato no le nao sau no atu i ale sunga i aukuso ato no pe uma o ele si a itu le te whalongalongo tuai. O le la tatou nuti mea whaatasi le tona ia. Langa e matou te le songa a maiani tangata whonga i lalo le levo le i lalo. Ia ngā tama matu a leo make e kampai mai. Level 3. Ia kampai wae e whaatau nuro tatou whamomoe Asiata. Whaatai tele. Te lava mo lau tō whai le tō sani po i tatou utalvo. Ai mai te tatou community. Ia tatou wheroa i la sonai. Ia ma toi whai sisi tatou whamtalanga. Nei aso mal whamoimoe. No te leina le whiawhi whaatai lava. Soi fua mai nue. Ia whaatai tele lau whionga le presteine lau whionga murianga. Ia i oe langa a tāntala noa i talatala lau ngawha o le ngawha ua so o leu nu ngawha i sa la whai. Io. Ele anga e murianga la whai o murianga tele. Io. Ia ma murianga wa fa umi murianga tele lo au le io fa vetai io o ta faia u por pangta fo ile le na tala mai tua e fo mai se wa kamimi ka ni fia ai fa vetai le fa ia o yo le ia ta to filo ia ile fa mo o le tupulanga tala vo ile mota ma le Malaeola ia wala vale ngo le malai ia vai ande foi la inga santu wala tua ia ile inga santu wala le saoli ma le sa ofitalai ia ata pa autosi mare mapu ia ai me se foi ia le matua fitalai lo lanto o lua ia te vanga ma vai fale ia mare mamandu ia sa le muli anga o pa ia fale le ia li po ia ile malai le ia me se foi o tupu mai o lanto foi o le committee ma le lau a fono ia ma le lava loa lava o le mafutanga Malaeola fa vitai tele mai le taelo le loto ma le nganga ia me se foi o fa mo ia a wole popole o le o tau manuo io per calamia le Samoa wale to lua so o to tai o mai ia a mai lo to fa to tuanga o le foi no tu i lunga o halo lau sau noanga na tu i lunga le lisio tato sponsors a to o malava io le ana sila mai moi le mamaru lau tele ia a to no lilo le vai le tangata ai le lilo le sila fanga le tua ia o te lo foi ile to fine ia masa ia markama le Bronson le to va tu le tau ai ala solo mai ia wa o bio master io dancers io fa moi lau flag carriers ma le flag wavers i o le tātou whamoe tātou wheloa i ei manuia le nei fiafi alo whatele atu mo utou ia soifua tai lava manuia lava la fiafi whasoifua ia whasoifua ia whasoifua ia o le tātou whaatara noanga whahi ule nā i le nei fiafi makua manga ia le tātou whaatara noanga le ai se meanga whaale tonu le internet ma tūlanga whapena sa oa e ia le iyo e ia sa se mantou whawhianga inga iyo e ia le anganga le kamilo milo e kuo me ia e whaavitai o lewa mai au na sa le upenga o le tautai ia peia o le nei fo i whaailoa me se fo o le alanga le soifua maloloina ma le whainga malo ia manatua o le a mai le whaatou whala inga le malo ia ina tau na fai tui o le memali te fia failo atu o nei lea na amata mai ia tātou whemalanga inga mai Samoa le o toi tatala le tātou one way le sau mai Samoa
pe ona masani ai o le masino January o le ua whailo mai le New Zealand e me se fo yo la ila tole malai vale o le ama tua e sa o loto ai feo inga me se le va Australia New Zealand as long as a show low card wa umana whai o tui e ama tua fo il download le app fo le tu langa me whai na scan mai loa wa umona mai ona whai o tui tu langa na lela iai o lea wa tātou sa valia e ausia whai numero ma paseni ina ia mawhai ona tātou toe a whi malanga ia o le whautuanga ia a watu mo le au le tui ia tautua nā mā oe lo saonga le mu e mai se fo o le puipuinga ai le mask ai tūlanga uma whabena a whapea o le fina ngalo a ia ma tūlanga e pulea oe ia i lo tali tonunga ma me whapena ai o le whautuanga whaasoi fua maloloina ai mai se fo ia watu e alanga tue mātou le au whasana lau ia tautuanga whawhano mamā tatafi o au whailau mask tautuana mā oe ia i tūlanga o no le whaamai e pipisi ia mo le au umai o no whaiola antou tui ia matulanga whapena e tatau foi e le kakau wenga whape wa umolona whailo tui le inga e malo whaasolo anto ai le ai e se a mai alo tui e tatau lava foi ona e tau soro mua ona tūlanga i tali whafonga ma vaenga whapena e le umolonga e kui e sawa i loa mai sesi pāngeka ke enta mai sesi pāngeka le ai e tu sa o le ako ki whewhewha ia le lalolangi e tasi ia ai o le whautuanga lava foi e mui ai pule staff nei le la ona sa na ia te oil fa to fala inga matulanga fa pina a fa moe na ele ngata i le tui fo e tu mua ma pule le fa i Otara a o le tui lava le pe e fito i tonua i au talavo ai le va o ai le kanga kama kua o tanga tale titi programa le tautai ai le vanga le fiafi a o ye se ngana o le tauta mali ia ila fa fonga anga sa mo ia o mama yo mama i talo ila fa fonga anga malu avi fali io malu avi fali lo finangalo e poto le tautai ia e se le tu yama e fo ile taimi e me se fo fale o ino o swafa ia va pe fo le o vatua o lo faanga ma vai se ile uma ile fa ia so le tu e ile taimi o fo tauti na na le ia e manu ile o penga ai fa ia so la vale tu aso anta yao taurunga ni tanto programa le tautai ia asia fo ile ko ingo vui se fa se ma ori ia mata to was yasi pola se tu langa se update o lo tauta o to mai fa ngam palon Thailand so anta yao manu te leina lo fa so so ngale ni vanga la fiafi Asiata fale malu pio voliko fa so foia ma ia manuia. Tautai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga tutusili o le tau. Ole la fo me o le pepa tala o loa. Ona fa ngale fa tau o loa e o nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa so fo tau e le sia sa. Ni fia foi sa we mo mawina ni foi au nang fo e ala mai le tala fo voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Sai mo le tala fa voucher o mo le apusi o se o fine. So se paro loa fa ngo fie. A me se le te ferwa i ma le telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo mer cash ona ino do tama o le ainga. Fa te tu la vale tal fo voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le tam fai. Fa tai tala fa voucher. Teki tala fa voucher. For the next generation of growers and farmers in the Pacific, may you find your own rhythm on the land. May you grow and teach others how to grow with love. May your skills and intuition continue to nourish, nurture, and advise those who need it.
tua ma le au nanga le mota o sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata foi le ma tau te sia ke ina fo i lo ta vale. Siapa lah yang voice wow mau lau tapan. Afai foi vai pa olo sa. Awala te pon ma tu te siapa lah yang foi mau lau tapan. Molo no posila mua tape lau ta vale pe out. Lua tape lau telefoni il tai me utu ina lau tapan. Male vaenga mulu. Mana tua fo e matua I fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fape. Mota Samoa, ore mota mo Samoa. Mato te fia e au na pe mo o Samoa. Aftaile fia mai. We'll see you again. God bless.